Where the aputupuru yam fanfare yam ame Queen Elizabeth. Sana dodo no friend near Queen Elizabeth otosum yunu. Na mami wenyi ye pa wadi nchina che. Mfisha no wonya aduokunsia 96. Mami enen kraba yensa kanyina nsa mami daya. Wan sorry nchese watona nanom ewonse do Queen Elizabeth ono ne Queen awa serve wo ho pa cha papa nchese wadi ade mfisha duoson 70 years. Nchese wadi ade ache ono no wacha pa ewo eye ahini ni mu nchese mami no so hwe se ne maba abrem ne ade ne wonyini banyina ho fe ne de na ewo ho papa nti da bia no e bebom ne mami wa wundi ne die aye confirm se mami chese odumankuma wod na pakan esi ho abefa ye mami Queen Elizabeth a otosu emienu nti no eno enkabon no nti ame ya adomo a echina munchiremu nyina ne de aka nyina no ebetimi ede aba abesomo pepepe nti ya wone ne kakra wo ho ne pese boda men de wasoma che 70 years na ebetu nipa mienu ebe yi betere mensa anti men WSS close e dey WSS shembi mishim one day dey wo shembi one day so na ekotwitwa one ekotwitwa e nti one day o yi ni firi mu enye men so na me kwajeje ho o yi mi firi mu enye na akaba ako ko chocho na ze mai ma firi mu no ya tepa ezili esane na wotweda no ho abobo ni ade enye be koso adi na ye drew white mi akona nyame ehira no 96 ne ho offense still pa nyame ehira no pa akopon ehira pepe the obre no ho ase na ho ba se de bebe du kodru no se ma me hwe de bia ba bia owo so nhya dante ne ho asem bia obi ho a small ho no abo na waye sei wakunkun sei ya kumo ya assembly man wa na man kura so onye ne ye o ukro mo kra de achire ma Pardon day.